बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि फिन मोनसे बाखनायजाथाव हाबा जेरै बुंनाय एरै हाबा मावदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया जाय खामानिखौ बिपिएफ सरकारा 17 बोसोराव मावना दिन्थिनो हायाखैमोन बे खामानिखौ 17 दाननि गेजेराव मावना दिन्थिदों इउपिपिएल सरकारा मैदेर आरो मानसिनि जेंनाखौ लानानै इउपिपिएल सरकारा सुस्रांनायनि गोदान हाबा मावदों खोथा होखानाय बादिनो मैदेरनिफ्राय मानसिखौ रैखा खालामनो उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनि 2 नं सनाजुलि गामियाव हाग्रा ओनसोलनि सिमाजों सलार फेन्सिं बाउन्डारि होनायखौ बेखेवजेनबाय बेखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव मावफारियाफोरनि गोनांथि आरो बे गोनांथि जानाय लांदां जायगाफोरखौ फैगौ अक्ट'बर आरो नबेम्बर दाननि गेजेरावनो सुफुंनायनि रिक्रुइटमेन्ट फोसावगोन होननानैबो फोरमायदों आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै थाखानाय लांदां जायगानिफ्राय आरोबाव बांहोबावगोन होननानैबो फोरमायदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दं बे 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालिखौ जोङो अक्ट'बर नबेम्बरनि गेजेरावहाय इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंनो नागिरगासिनो दङ बेखौ दिनैल' नङा आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ बिनि अनगायैबो बे 400आ जोंनो थोआ जायनि जाहोनाव जों आसाम गभर्नमेन्टनिसिम एक्सट्रा मोनसे बेटेलियन जोंनो नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामनाय जादों रैखाथिखौ मोनो ना मोना रायजोफ्रासो बुंनांसिगोन आंनि खामानिखौ आं मावबाय जाय खामानिखौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा मावनो हायाखै जाख्ल'नानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों जोंनि सरकारा फैनानै 17 मासल' जादों 17 मासनि गेजेरावनो मानसिनि धोन मानसिनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय स्पेसियेलि जोंना दावबायसा बर' बिथां इएमआ आवगायबोदों गतिके जोङो बिथां दावबायसा बर'खौ धन्यबाद होनांगोन मानोना बिथांखौ जुदि नोंथांमोना दिनै बेवहाय इएम हिसाबै আজি যদি আপোনালোকে ইয়াত আমাৰ দাৱাইচা বৰক নাপালেহেঁতেন আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট হৈ আছিলে সেই কনফ্লিক্টখিনি কাহানি শেষ নহ'লহেঁতেন যিটো 17 বছৰে বিপিএফ চৰকাৰে দিব পৰা নাই অৰ্থাৎ 75 বছৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যি চৰকাৰে নাথাকক কিয় আমাৰ এই অঞ্চলটো লেহেমীয়া কৰিছিলে ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ